Iya, baru pamit hatur nuhun bidang kapangarsana Bapak Ustadz Intias anu penentos Bapak Roboga Kaosan Solawat. Hatur Bapak tiasa menepati area anu penentos di Sayogika. Iya, rajin sumping ujung tepang ujung rawa bidang karopangan keluarga besar calon pengantin Bapak ujung sumping Haturan Bapak tiasa menepati area anu penentos di Sayogika. Ringan, oke pihak-pihak anu penentos sumping tikan ngarojong. Mudah-mudahan paniatan doa insyaallah Pak Allah tidak ada ketial. Tidak ada yang malia kali cep ari. Bagi jatuh keluarga anu tontos naku orang harapkan sadaya ini keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin. Bila paturadam kapangarsana Bapak Sunjaya SPD SC, kapangarsana Bapak Haji Cacang Setiawan, pangarsana Bapak Ustadz Entis Sutisna, pangarsana Abah Sasa, kali pangarsana Bapak Ustadz dan Saiful Malik supados tiasa menepati kursi paling payah. Hatur nuhun. Saya kita. Apabila sudah yang kurung kada waktu acara paristikalifah. Diurkeun perhatosanana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacan ibu pacan sauna pacan jadi orang kita sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah payun maka orang salbi-salbi menjadikan dipuji sinarang syukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Salawat sinarang salam mugia salamina ka konco kolotong kanjeng Nabi alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pakulawan kita kepada sahabatnya dan mudah-mudahan dunia orang sadaya salaku umat mantenah. Amin ya rabbal alamin. Mugia ibu bapak sadayana landung kandungan lahir Aisyah tawa kepada kasuhun. Ibu bapak sadayana sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hatur nuhun Rabbina. Kapangarsana Bapak Ustaz Desa Tisang armatos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an sinaring sholawat. Mugi berkah barokah khususnya pikeun keluarga besar calon pengantin umur pikeun orang sadayana amin. Ibu bapak bapak Rabbina tos janten kailhara di tata Sunda, tos janten ada istiadat di tata Sunda. Ini acara janten kami biasa dilaksanakan adalah bina prosesi seret tampik. Kau kita lagi naik kedarisan panjenengan, ada baris dirugikan keluarga besar calon pengantin pabekah, ada baris dirugikan kau pengarsana apa Ustaz Sasa kalian dengan hormat haturana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah wal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, alhamdulillah rabbil alamin hatur nuhun Rabbina. Kapangarsana apa Ustaz Sasa armatos ngaringkeun saurang Rabbina Ecis Pintes Merele. Kau kita harus lagi ayat kedalisan penampian ada baris didugikan ku wakil di keluarga besar calon pengantin istri, ada baris didugikan ku pengarsana Bapak Ustadz Endang Saiful Malik kalian dengan hormat aturanan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anu simkuring dihormat wabil khusus sepuh keluarga besar panganten pamegat oge panganten istri kesepuhan sadaya wabil khusus Bapak Guru oge sadaya tokoh masyarakat. Alhamdulillah dina kesempatan anu sangat sejuk tiris urang sadaya kempel di haflah dina raga bade nyakseni akad pernikahan antawis Cek Arif sareng Neng Malia insyaallah panten sakumaha tadi tos jentre anu tujuan angkat tadi sesuai sareng referensi hadis anu tadi simkuring asmana Kang Apin Sarilid sareng Ibu Nur kahiji ngaturkeun nuhun kana kasumpingan sadaya hapunten anu kasuhun bilih di Tanjung Sari mah teu nanjak ari kadieu nanjak ngahegak dituna oge qobla subuh memeh subuh kadieu nanyak mingkin hapunten anu kasuhun geografis dia pada sapartos ieu di Tanjung Sari mah datar apa tanya datar Bu datar Tanjung Sari makan tenan di caket alun-alun mah kecuali nu kabitu pantun lah sami ari pas kadieu nanya ngahegak panganten wonten sabaraha kali apa mata lereleng we jadi tuh teh geus teu capek dah yang buru-buru di akadan. Insyaallah tadi pamunut anu janten sepuna anu diwakilan ku bahasa insyaallah bade ditikahkeun dapatan rukun tikah mantos aya 2 panganten wali 2 saksi. Adapun
naib itu sebagai pencatat keabsahan administrasi kenegaraan. Dan teh ayana inoge jantan hari nikah mangan surabaya saja tadi kade aya nama lamun nikah siri teh bapak sadaya di penjara 4 tahun anu jinah 1 tahun. Kata secara akal teh harti anu jinah 1 tahun anu nikah siri mata kade ajengan ulah nikahkeun siri eta misi ditewak 4 tahun di panjarana ge aya nama sabab berlapis-lapis banyak berlapis-lapis anu dilanggar lah gitu. Dan wayah nawe panu bade nikah teh langsung we ka KUA dan teu mahalnya ka KUA mah dan kakiatan kesehatan kalancaran oge salapi anu dicita-citana sing disasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anak pihatur hapun langsung subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah pangarusan Bapak Ustaz dan Saiful Malik ada peratus kali belajar biasa warna Rabina aras lajengna masih ayah kedalisan pangbagia di pangarusan Bapak Kepala Desa Cikoneng Kulon pangarusan Bapak Sunjaya SPD ST kalian dan hormat aturanan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu dihormat keluarga Ageng di Tanjung Sari, Pak Cecep kali para sepuh sadayana, anu dihormat keluarga Kang Apin bin Nur sami atuh hormat oge panten tehilap para alim ulama, Pak Ketua MUI Kecamatan Ganeas, oge Pak Ustaz dan sanesna sami hormat. Pak RT, Bapak-Bapak RT, sadayana sami hormat oge warga masyarakat khususna nu aya di Dusun Nagrak. Umumna sadayana anu rawuhin aya waktos Banten. Alhamdulillah puji kali syukur dan sami panjangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mudah tetap diluncurkeun ka junjungan urang sadayana ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga ka sahabat sadayana atuh mudah-mudahan urang kalebet ka jantan umat mantena amin ya rabbal alamin. Pak Kawa wabil khusus sapunten anu kasuhun saresna mah nu bade didugikeun atos ku Pak Ustadz di Tanjung Sari sareng di Cibungur oke ku Pak Ketua MUI maksana banten alhamdulillah sing kuring ka piwarangan keamanatan upami aya kempel-kempel kedah ngadugikeun salah sawiosna tadi nikahna teu kenging nyemput naon di lembur kedah terbuka itunya dina hartos panten ari abdi mah judulna panten ti pemerintahan pilih kadituna upami nikahna nyumput engke ka posyandu oge moal jajal ayeuna mah magi ka posyandu teh kedah tetehna istrina sareng pamegetna itunya suami sayang anak tah eta panten wabil khusus eta Anwar Acuk Beureum alhamdulillah dicontohan ku Teh Mariam Kang Arif nikahna tadi mah kan nu kedah dimutkeun tadi kan sauran Pak Ustad upami awon naon tadi teh lepat 4 tahun PRT kawas 10 tahun disabar hentak nu kadua perkawis panten nanti geus hamikeun ayeuna musibah nu rada caketna Cimanggung panya kamar itu nu banjir nyaningal dina HP dina televisi malah panten gara-garana tina sampah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Desa Cikoneng Kulon ada perantos ngadukan jadi pisauran Robina ibu miau bapak alhamdulillah perantos desa dan perantos ditampi kok kita harus lagi ayah si poli sesanahan ada baris disanggakan ku pangersana ibu Neni Rohaini ke pangersana ibu Daryati haturan ibu biasa ngadet kapal ya payah kalian gangkai kepada ya alhamdulillahirrahmanirrahim bukia manfaatus nabi keling malia umum nabikan keluarga besar jasa khairan kasih. Iya, karena di bangkang hati asal lagi dekat tempatnya harus lagi merupit ayah saya. Iya, alhamdulillah amin ngarit yang ke gapadalan ngapat-ngapat jadang pinang keterang kasa disadakan tentang kayan anu parantos ditangi jijing di bawah katapi kain kapigahan katapi kain keikhlasan jasa khairan kasih. Rutuyan acara inti yaitu acara akad nikah. Ada dah. Wah, minus ni. Sangka. Kok kita biasa persiapan ke para pengisi acara aturan kapal bersama Bapak Pedas dengan menempati area kursi akad aturan terhadap kapal bersama Bapak Wali ayah anak kandung dan Malia bersama Bapak Apin Marjuki biasa menempati kursi paling payung terhadap kapal saksi di kedua belah pihak saksi di calon pengantin Nitiwancing Demustari nikah bangsa adu waluya malati adu jadi ciri pasini rete ngahiji sejak sama pahit sejak sama manis baris aja tebrawe nada brading Malia Ramadanti Bebari Sumedang Kaping 14 Desember tahun 2000 ada pada sidau Kocep Ari Septiana Bebari Sumedang Kaping 18 September 1888 antara Neng Malia dengan sumping ke area akad nikah. Neng Malia Ramadanti hadir dengan riasan busana cantik persembahan spesial dari Meli Salon. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa balikan bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba di pada sore. Robina kita ngomong Robina. Bapak dan akhir bersama. Anu kedua kita cinta ngomong di anu sofina mawadah warohmah. Kasih keris. Robina tidak dekat ini. Baru bikin waktu anu kedua. Sebentar dia tidak jatah rahit ya aku teteh sayang Raina dipeluk alhamdulillah insyaallah sasar sekali tadi rahit pada selalu pasti itu pernah ada di pikat cinta naik kali dekatnya ke asin yang ada salah lawas nampaknya alhamdulillah cekap aturan cek hari biasa menempati kursi paling payah yang Maria emang biasa menjadi kursi paling payah. Ibu Mbak sedang biasa duduk orang bersaksi di acara itu yaitu akad nikah. Naik badan serta acara nasib kuenya mutan Dina nalika ijab kabul langsung rupin ayah sabtu peraturan kaji putan ka ibu miwa bapak adu kagungan alat komunikasi antara nabi HP Dina nalika ijab kabul yang terus pada di sailah atau nabi Dina adu pun suapana kumaki hawa tos pilih di sada adu kedua ibu bapak adu kagungan barangkali alih yang terus pada biasa dikondisikan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Arif Septiana, Ananda Arif Septiana, Bapak tikahkan Bapak tikahkan dan kawinkan Ananda kepada putri Bapak yang bernama Malia Ramadanti Malia Ramadanti dengan mas kawin berupa emas 10 gram 10 gram ditambah alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Malia Ramadanti binti Abi Marzuki dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tetap nikah saya pada Malia Ramadanti. Ditampi neng serius satu. Alhamdulillahirobbilalamin. Tuh, apa dengan doa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka wa jama'a fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a fi khair. Allahumma alif bainana kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra kama alafta baina Yusuf wa Junayd kama alafta baina Jibril alif baina alif qulubana bijai sayyidi rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada siap, teteh sayang. Semua lagi mana suaranya?
Maroja langsung prosesi upacara adat kali sawit. Lanjut pati bapak sambil langsung acara selanjutnya yaitu bantayan sareng memberikan bentuk pangaka. Aturan ibu biwa bapak tiasa sambil menikmati hidangan anu paratos disayogikeun. Mangga ibu biwa bapak tiasa lajeng sambil menikmati hidangan anu paratos disayogikeun. Dan itu juga tetap payung kembali di payung baris dilaksanakan acara selanjutnya atau bantayan mulai merupakan kencang dan fokus dekat. Ya, maka ibu mewah bapak romo biasa lajeng sambil menikmati hidangan ada protos desa Yogi. Ibu pastinya rupinanya alhamdulillah akan dikabar puasa kesana. Begitu nasa tapi orang bersiap sedang rupiah acara selanjutnya. Yaitu di antawisna ayah sungkem terus datang ke ilaran dilaksanakan sabana akad nikah. Lanjutin karena upacara ada sawir pengantin terus bantayan tanpa suami kumputot pakaka. Dan pada didita ayah harus pojok di sohibul hajat, ayah harus pojok di panitia. Saurna upami ngantosan rupiah acara yang saya mau atas kabujang siang. Itunya pemirsa Pak Ustadz yang mau atas pilih kabujang patulungan aku kurupukan. Jadi banyak yang tim wedding content creator dari audiens arsip, kemudian tim upacara adat yang akan mempersembahkan prosesi upacara adat sesaat lagi dari RKE Entertain. Kita tutup ya. Tanah kau mama, jasa mama, jai saja mama, gede mama, irucu, masalah bumi bikin melaan ada jadi anak. Mama, tidak tadi wanci tiwan kasih mama dengan pedang pusing dan hidup kado jantan anak. Dan kalau tak bawa sedih, ya tak lepas ke hidup dua. Siap, hiji, dua, tiga. Masih dapat dengan dokumentator terbaik kita dari James Jobs Fotografi. Boleh gaya bebas ya? Bebas, ceria. Oke, boleh cium pipi teteh yang lain liatin pengantinnya mengalir. Tahan tahan. Oke, siap. Saya briefing dulu ya. Satu tangannya di bawah, dua angkat ke atas, terus tangan goyang-goyang.